Di pagulo ababayan tinungkusan tulon kadazan dusun na po nga mananom da paray id mo tayko id ranahon. Untuk timpo di kiwa ngaran do ababayan id timpo kapananaman do paray. Ngaran-ngaran na po di nganano ginuna muntok mamansoy kalinda boros kadazan dusun. Untuk kulan milatok no panunaton si di paray nansak sa tanga iparay. Untuk bulan mansak nansak pempenu iparay andadon dot omoton. Id bulan gamot orikot no di o timpo do mongomot do paray. Serat o pungo do mongomot tulun di pagulo na po nga mangyop do paray muntok manampipi paray dikiton si kisapol untuk tulan niyop. Untuk tulan mikat orikot no dio timpo mamarangkat di paray popyon id sulap tayko id walay sera o pungo da manampipi di paray. Untuk tulan mahas titi tulun di pagulo na po nga magyum mamalangga pananaman do paray id dumo tayko id ranahon. Sera do alanggan o pananaman do paray di orikot na dio timpo do mangimbadas binatang do ranahon untuk tulan madas. Untuk bulan magus diti orikot na dio timpo do mamaragus pananaman do paray. Tulun na po di pagulo nga mamuguno do kalabaw do mamaragus pananaman paray diti. Sera do opongo do mamaragus pananaman do paray orikot na dio timpo mananom do paray id dumo tayko id ranahon. Sera do kosuni o paray di untuk kulan gumas orikot timpo do gumamas tayko mamarisi do gauton id ranahon tayko id dumo. Untuk bulan milaw orikot na di o timpo dot mamitua iparay sumilaw nga aiso potensi dit paray. Untuk bulan mamuhaw diti tulun na po di pagulo nga mangugad do tambolog may pangakan do paray.